The origin of this event is that we strongly believe that feeling good and looking good is really interconnected, and it works both ways. And as a portrait photographer, I have made that experience that a portrait can elevate people and change the way they see themselves. And for this event, actually a long-term idea came together that we want to implement and cross disciplines, so different professions which actually all use the same or go towards the same goal using different tools like massage, hair and makeup, or energy work. And to the end comes the photo shoot. So all these disciplines will be like a mini retreat, like a power speed retreat. And in the end, we will do the photo shoot, and people will see themselves through my lens and with different eyes. So it's an empowering experience. It's supposed to be, just mind-opening and let your light shine. Nel 23 vai ter uma atividade aqui que está contenido de dia aqui. Di ba dia aqui nós está focus di ba empoderá gente mulher nang panang sa kanang boniteza ko kaba nanting di pading. Nós está enfocado di ba nang mente, dessa parte mental, para você timbia botin costa ko botar kana com nebo tá release essay, nós tá release a parte físico para meio de massagem, nós tá pone net hair and makeup toque di ba e nós tá corona essa aqui com bonita photoshoot de Felicia que tá mundialmente reconhece. Bonita essa di ba dentro algo que nós tudo com nós tá carga com né. Exemplo pro chiquito tá manese bota mira pessoa bota dunir manta algo bonita que botin di pa ding. Bota wag di bo meso bota começa canta, goza, baila, tem gosto nós tubia tudo gente também dibo, pero bo boniteza sali foi dibo pa den, como bota trata gente, bom dia, boa tarde, boa noite, danke, te avero, tipo de coisa na asina nós se referi na boniteza de pa den, e mais como gente moe, hope bia bota duna, e que duna e ta bomba botuma tempo, hala roceia, relaxava mês, e ta ok passar que botar me por receber. Als organisatie hebben jullie ook een cadeau voor iemand, heb ik begrepen? Dat klopt. We doneren een plek aan Tabita opvang. Dat zit ook hier in de straat. En we doneren een plek om iemand een mooie dag te geven, een mooie foto, zodat ze een mooie herinnering hebben. Je kunt langskomen bij Beauty Salon. Dat is op Calle Papa Cornes 37. Je kunt dus ook bellen op 717-4488. Of even via Messenger van Facebook even een berichtje sturen.